izbori Demokratska stranka, Ratko i moj prijatelj Vašnika. Žive Ratko! Go! DDS! Cijenjena gospodo, čast mi je da ja nazivam našeg i vašeg predsjednika DDS-a i budućeg predsjednika države, gospodina Roka. Cijenjena gospodo, kako vidite, došli smo na pohode sa domaćom demokratskom strankom. Domaća demokratska stranka je domaća stranka koja vam obećaje više nego ma koja druga bila stranka. Na sljedećim izborima, zato očekujemo da dobijemo od vas glasove. Ajmo svijet jedan mali, ajmo! Na sljedećim izborima. Zato, cijenjena gospodo, još jednom vas molim, ne uzmite papiriće i glasujte za domaću demokratsku stranku! Što da vam kažem? Imate nekih zahtjeva? Samo recite, izjasnite se, mi ćemo vam sve učiniti u vašem interesu. Prema tome, samo recite šta vas boli, mi ćemo to sigurno otvoriti. Ima li neko nešto? Idemo, recite. Znači, budete zadovoljni, svi na sljedećim izborima glasujte za domaću demokratsku stranku. A sada, draga gospodo, mi vas pozivamo u 13 sati na Rokljaču. Tamo će se održati glavni miting. Tamo ćete čuti sve što niste čuli ovdje. Tamo ćemo položiti prisegu za svoj narod. Tamo ćemo mnoge druge stvari vam obećati koje sad ovdje nemamo vremena za to. Zato dođite na Rokljaču i dobit ćete i pristupnice koje možete potpisati i postati našim članovima. Zahvaljujem. Roko! Daj, s prizurom!